akho suke ngamele yonke into ngoba noma ufika ngeke ufike ukuthi baba sengifuna ukugana ufike baba ngicela ukuganwa athi intombi ngiyaphhi usho alanda abafwa abalanda omalume abuyela kube nemibuzo abakubuza yona ukuthi yini lo ibone kule ntombi umpolo uhlomeke bathi ayimfana ayake uqhubeke nje ujole enye yezinto engiyibukayo abantu bakithi sebaba nenhliziyo yokukholelwa nje nomaphi abantu bakithi bayasaba ukubuza izinto ukuthi lento isukapi njengoba ngithi ilobolo yisipho angibhedile lento ngiyilandelelile lo munca kuyingqwele ezindala ngokwahlukahlukana ngaphaphatha kuzo zakuveza ukuthi isipho lesi futhi esezigcine siba ulusiko kodwa isipho lesi khumbula ithi liyansizwa kimi ungasikala kanjani isipho mfokahlukana ngiyacela ngane zakomkhulu asisukumeleni le ndaba sonke sibonisande singaphuma sibhekephi kodwa ila indaba kithi kobantu lokhu ngokwegceke kufanele kulungiswe kithi uma kukhala isikhova la ekhaya kufanele silande intelezi noma silande inyanga izokulungisa lokho singaphumi futhi siye komunye umuzi cha khona la ekhaya ikhaya linobaba linamakhosana linamadodana linomama lineyintombi linakho konke ngaleza komkhulu asiyilungiseni le ndaba ngoba isikhathi esesikuso uyawubona umonakalo khona kodwa ubangwa yinansi ingxenye yelobolo njengoba ngisho ukuthi khona insizwa namhlanje ephethe 40,000 ngabe iyagana kodwa isiyozishintsha umqondo yenza okunye ngezale ezinginzwa ikhuluma ithenye bafowethu no 40,000 cabanga ukugana ithenge lala mfowethu khohlwa ilo dodi hamba uthathe leyo mali uthenge iveni lento ngihlalile ngayicubungula ngoba ngumuntu into ongavela ithathe nje futhi anginayo lenhliziyo ke ekwabanye bakwithi komkhulu leyo kuvele nje ubuka izintululu utheke cha ngaze ngagcina ngathi iqinisile lensizwa sazoveza lo munca ukuthi leli lobolo abesifazane libacuphela umgoga liyababulalisa futhi sebeganile ngaleza komkhulu kube ngomhlomunye ngiyathobeka amen